iba dipul rendatian iba penisno ilade sepati di hakalesi iba dipul rendatian dari General Secretary jong ka parti PDF jong Omsing constituency hakabahakan kasi da jong da penisno ilade sya ka parti UDP nan ko Barok kagabadi ba kadi snow jompi hani nikong ako abaray kulay ba di pulun katiyan ibala simya kani kasenjam kumuri ramba but no yakaway but kiway baki but one but snow saka pati Kublai sukul badipul ya ka nika jing sim ya ka rai pat jing tuan jopi mentakasi ban lekat bagi parok jopi ban penis no sakapati di kublai sia jamu ya ka nika sim ke barang ba jopi ba pilarai ba kadai setengah kan UDP kepada regional party keway nanti parti dulu kiba hai apa pasti kiba kat kumgajin krem jopi hidang don dia kata kajin seni hak ini parti ba kadai kebentai pi ba pinsim ya karai ban ai ya kajin penklan susu ka support Kesukuat ndai kang bapiwan marwai bentar sini kalau menusak kalau langkat tu kan di parlo ngala yo jiti bagi don bun ba di parlo jo pigi bakwa anwan ndai bentar sini pidala naga yang joma presiden jo parti sesi sien pediang subhan bagi parlo jo pi bagi parlo ki ban swan jon dia suha ya pisah kepat UDP bagi ini sekarang bagi jenuan jo pisah kepat kalau bandang perkelahian bandang air di kesah bandang air bawah tu kam tama mangidon hakalenti jo di perkelahian ya ke election aja apply banjir ya ke nong nikmat saya ingin berkata kawan ngikmi bangi pay sepi baga jinwan jopi kan long kejingan orang nak benta ke UDP dak ba pinno sunya hakilian di ba pero pe di bang sutu ba pila don ke experience jopi hak politics laslaba imarati baga jinwan jopi ba kini no yalam kasi kan ko jinwan ngakuau bang penskemang ni bagi jinuan juga mutasi ini kam day bangawan bang pediang tangi bang di pul bat ini bewang mutasi ngakuau bang pediang burong dia di jogi perlok perjo jogi kiba pinsan lagi dulu hak isni hak ipol berwan bat yang eskem bagi dalam bulu kipapa kiba iye kiba jang bagi kiba rai dan penisno nama dapat penisno
ya giru na pria semua. Kumbo piong yang apa nak kalian cuma ngajurin buat satu meeting di badan itu, compare dengan di badan itu. Nak kadang-kadang aku akan berskema ni, baga parti UDP kamtam hanya kerja di pemerintah, baga kalian cuma kompresiden, ngaku akan bersah. Baga jadi itu ujungnya kamdei tangi kinong yang lama kita. Kamtam susu ngakan tu yang diperlu nong yang lama kita. Bangi day balik itu susu yang kipat bah bayi cumi. Lalu ni mungkin orang yang lambat gila dah gila dia kipat bah, kipat bah orang ayah kebayi nong ini. Lalu ni mah ninyo ayah kebayi nong kebasukna, kebasukna. Dan sebelum kita yang lambat gila dah kifir, ke daun tu kajin fir yang kita yang lambat gila dah. Nama kino yang tidak kim keluar banyak yang nampak madang bak pada, ia nejerong. Nak kadang-kadang kita bak cengai ni. Ladang ia hak ada kesul. Ngilong kino yang lama, kiam kita bak. Kamu buat ngimdai kino. Ngadap konsumsi batu itu kan ju, ajum itu perlu berapa. Walau dia berpindah job dekat election dulu, kenal, wah cukup dah perintah. Dan buat kini ilam kiserti menjadi dulu perintah. Balik kiserti, boleh kiserti. Itu apa lagi? Kaya dia berpindah itu perintah. Hoa, neem, lah, nemlah, pindah syam. Pintai sitong ban penolong ya kita itu ikram itu. Hendrai ada siapti, bagi jengai lagi pada tak kalau kau bersama ibi, tak kalau kau bersama. Kamtam haba pilai ya kapor, kamtam haba pisutu bagi dengkam ban perlut ya kata kapor kepada perlut pada ay. Noyam kim de bagila ikipeta nang takada baru bawa maju pensong nurul presiden bagi jual lama di parti kita ya dekat ikipeta compare lagi degi non di meeting di badan kan menuru dan kam ini tu kino yalam apa nilai bagi nilai ban poi ini di badan hakik lagi jialang kita jialang di papel ke parti UDP kan burong bat kandang peteng ban burong yaki senior leader juga parti yaki dirang ba kinonyelam juga parti kibaladan nadon suwa bat kibaladan hadu banta bat kan burong lu kunju hadu kibaretam kino kesang juga parti kata kadai ke UDP kam de ban burom tang ni ki bai so ni de ban te kung no ban burom ye ki bai ba ke UDP kan continue kan beteng ban ai ban bu ye ka jin burom ye kita ki badan ke benta ke UDP wal abang ki de pom de ko parti ni te kung ban burom kat nutam ki badan ko parti ba ni tu kini lam ni de ban persen ia ke ban le ban ia kata kata burung cumi ke parti UDP ke daftar ke jinkimen ke bakra ngayi hari ni dapur bat ke daftar ke jinkimen ke bakra habang UI ki riro pa ngayi ki nonyalam Ibadah kejimut di perkat ke bakamnya bagi sini akan lain bantuan sekat parti UDP. Kamu boleh tengah poms ni, lalu boleh tengah poms ni. Watch kiwi yui cakap. Abagi aware dia kot, dia invite dia kan, bangan poi, apa lagi di program, apa lagi di por dengan persiapan poi. Balai nak kawan poi.
Nama ngaku aban burang ni akan lain jogi. Kata kalau badan kamu. Ngaku aban ni terlihat karbat ki. Ngaku aban ainin sim ni ki. Badan kebangadonan ni ngarang bayom sim pun presiden juga pak. Kalau maklian kan. Kalau maklian. Kata kada jinget tray. Apa ko parti. Jinget tray ke bajan. Jinget tray ke badan ke jinget. Jinget tray ke badan ke jinget. Terkat agar naga bantah ban perkelahian ke parti. Di kan utam lagi wan ki perlok berwan man join na kiwe ki political party. Lani na kiwe ki perlok ki bang dudan apo ki dudan political party. Mentah ki dan ki bukum ki perlok ki ang mentah kan ganti minda penpauno wat di dudan politis ban train naga bantah ke parti dupi. Haba ki wan kita. Nama kade kam politis kade kam volunteer mo. Kami ni kam ban om ni siu tulok. Nen kuno ne pio. Mo. Kade kam volunteer. Nam try di ba di pun taksi